Se pathway se Ghana for na ye dia aban this year campaign o can say oba odi 24-hour economy and the ebeba et ye bisa aban ni say se obi na bi ni company na se wakose na chi a enye no campaign na ye ma o man no can one kasa be new company e mo my Ghana na for workers imrante na ma wa man no menye dwuma ye no fa o mo say workers no mo wait omo na fa obi a oni mo pad ni ye na aban ni fa no na omo ye de on bi on da company na no na on fa workers aban ni fa workers ma no na ye wo aban ni din mu se na Kwame Nkrumah bi a company etu ho no no ka wo su ba oba no 24-hour economy no wo su wo di pad we wo bi pad company uti bia no obi a obri di more no on ti use one part for the whole day 2 hours obeju so e so yi pad no ototwene for wo for share obi bet me use pad we for 2 days this oba the message no ba ko fra e drop e man papa this oba the message yes oba no okwo the boyfriend ho na the boy ene na da na twa obi a the message me obri di more we 7 days and so no eti mo ye ka tira ban say be a company no be a pad company 24th April ya and I Mampini John Dramani Mahama ekoda free sanitary pads for girl child no initiative no ye na gbe se wo be no okoda ni di e bi che se o waya ade ni waya na waya ni because wa obema e ka bi kura fi about time so mo be yan mo kakra e bi so there bi Ghana is beyond pad I ye che dem school for kwala could bit na more than giving pads out could bit me dey bi fufu be bo economy ni o man ni na pad in sense me a raise concerns in debate or media no so no ojenese ma me fan check ase ma yura na me chia the CUP Rita Kofi-Boakye na me chia the former IGP Dampare ya mra ya some street ya me say yura Mahama oba be di ade no o shoman ni bo e kan sem akese sem amu odru sem amu ohua e ti na o man Ghana eni o man sunsun e di tumi ni ye de e man no na ni tumi na o be pray na ye di man no we a second John in the Bible and old John we a new John what I see here you were first and second John first John abe di ade wa nya ni yie and the second John ba to no di obey o man ni yie me ni aba e ka yasam so an e say ye ra Mahama ba ye no ne ma bebre na waka wa okusu ye den eye bi na edu tama ye ma ye nuanom ebe ko school eti o mo school ko mu no ko do school on ma o ma wofo o mo timi to pad de bia fa ko school fo no e ya ba na se de say free education you record for the buy no e say o ye den e so otoaso because o ye campaign o can say o be continue sa free education so apa so for the pad we ba bontin e de my school fo e nya din we no the buy we say bia me ye campaign ma company we yes na America nyane say 2016 Yura Mahama e kra pad ba se ko de ma school for ye party MPP e kasa TI ye propaganda politics campaign and the TI NDC for say Mahama pad no de ba no obepe enkwala no school for moja e de kwa nyankuma de ti hayu 2016 MPP ye campaign tia pad no say Mahama epe moja no kwa na moja e de akoya ade na ena me say omo ka asem eto abontin a eto ebimutim eto ebim adwemutim no e magana for esomu ni nyina ka na yeto abati a Mahama nas enne waba no say ku fado aye bi ni beto aso di a no the pad e ma school for a me won say asofo ni bi e ka satia pad no esi Yura Mahama kwasia ejimifo omo hurihuri one ne yiri rodina dido matemba poto nyansa bi ani na sa sofo no kwa na America na sa na say
asofo no yes ade no me pa 49 me tinwi kwapo e fa chomani me tinwi e fa chomani o se e ko de se ya nyabotrema me ba ko yet personal attack there be obetimi aka wase nyabotre but won attack nyabotre social media before nothing na me ba so no ebinum ni mi omuni matale e hye me sa na wo a odidi NDC fo atam se o me kwasafo no wo ba social media fo yin matale e hye wo ultimate dress uti o ha de so twan ase chupenzi o ma ko fo ne chupenzi ye odif wa wo nya fe na wa atake nipa odi ade be boa amafo ma enye ni bo amafo ma wa atake no edina tem ka ade empese ka sa sofo na sa sofo no ni esa otimi ka na aban eto na so na odi ye adwuma ni se pathway se Ghana for na ye dia aban ni ye campaign o kan say oba odi 24-hour economy and ebeba meboa say enka campaign message no ho eti ye bi sa aban ni say se obi na bi ni company na se wakose na chi a enye no campaign na ye ma o man no enye kasa na odi ma man ye ni o kan wa kasa be new company ohima be a new company emo my Ghana never workers imrante na ma wa man no menye dwuma ye no fa o mo say workers no mo na fa obi a oni mo pad ni ye na aban ni fa no na o ma ye de on bi on da company na no na on fa workers aban ni fa workers ma no na ye nye wo aban ni din mu se na Kwame Nkrumah bi a company etu ho no mo ka wusu ba oba no 24-hour economy no wusu wo di pad we wo bi pad company ite aban na ye aban ya ekwabontin aban ya yedima esukufo no free we uti we ano oyima uti we ano obi a obridi more no on ti use one part for the whole day within 2 hours obedun so eso yi pad no ototwene for share obi bet use pad we for 2 days this oba ni message no baba fra drop man papa this oba ni message say oba no okwo ne boyfriend ho na ne boy ene na da na twa amana ho ka say bia obet use pad we for 1 month and I said 3 months kwana wa pad kwana we na sign na obia ni message ne obri di more we 7 days enso no eti mo ye ka tira ban say be a company no be a bad company on my Ghana na for workers imrante ma ba wo man no ma munye dwuma ye fa wo no mba ye dwuma na ban chomka ye Ghana ha ye wi apolisi for ya fa youth ewum bebre kwa eso edwen yi anajo a apolisi for nyina akoda kakre bi pe wo system no eso di data ma omu dosu abontin that they don anajo apolisi for no mu nurse say ye come asem na ban no hu ni position ni jambia upo second John Dramani Mahama in Bible and Abba odi fo ye hwe party botaya pa na esi NDC fo ni so enti ma wo mo chiche party de ma so fo kwala ne se bosumi no edu na oba no su na kwantu na ya na esan se wo mu nya party ni fancy esi wo mu ni ntimi ma wo mo tena fi wo ko tena fi na wotwe na wo nko school so do bu ne nsa na wi no ka ho bi ma ha wo ma desua no enu ntino mo chiche party se be na bosumi ne so kra obetimi akra ho ebi mo kire se oba ebu ne nsa no enye party nkwa na ye problem obu o ho a pains di a chire ban pains ne kwa so ntimi nya ne kwa ma ne nko school I just want to nefi obu wa ko obu no sana 7 days no betimi adafa ko be yare sabo 7 days no ebeso enti senka ban no e che party dia ene na ka so ofa aduro nka ho
se na ba e man be no munro no na timi asiesie within ansana omo the pad na show ho ama omo ko school eno ye ba ho ebi so kire se oman ya yetimo a currently almost 5,000 schools under trees ewo ho na pad ne ya de ewo ho deda pad no e ranges enti ne wa ho de be so no at least 15 cities there oba tan bi anim se ne baba abosu ne bi obogu nisa enti anya hwe kwa 15 cities there ma me ne betime tia abo no 15 cities na hoto no de maneba no na yen hwe se ye be schools under trees no mu de afi ho chen se enne modern Ghana ya ye we schools ye schools ase nsuo mu na pe e wo se e pon wo mu enframa ye se e fa pe e wo se nkwala kofi nsuo to us by 3 days every rain for 3 days nkwala nko school ye just said no ho ye de pad ni mu eba no ebi mu so ka ne se asafo no so na ka kire wo ida wanu ase wa se o ka se bi for say e obi wo no ma the message eba oti yawo pain obi wo se the message eba the same otimi so ade 99 me ya biology master na meti aro odi fo ni munsu what you say obi wo the message ba otimi so ade mu the same ayi kokko the say jashi obi no the same ayi ko otimi so ade mu obi so otimi fa na si form what you say thank you me dey so ko fast as we buy sani ma we say no ehia ma abofo no yo emibidru a ye na no mo de jaaye emibidru so ba ma sisi entimi ma yo emibidru e di ma na no ma e ba correct e ya wo no betwa e ma ya le e fa ni sen eni Daniel right thank you the bro for na ba na me madu America eni Daniel wo thank you e ma ya le ye eni Daniel no yo bibidru wo ho no ma ayes ano na ma wo di man no no ma e betu ase okay mema Daniel den henia e fa akore henia beme bia wo sa henia na beme bia wo bi beme bia wo sa henia ni bi sa akore no henia no beme bia wo bi woni bia wotime wo beme bia wo bi ba se sai yale no se enya beto oshu emu a oshu anu mu a won e ma oshu anu ball no ba kwa case 5 na ba kwa case 0 you said it your biology class what you say ena sa henia no akore no se wo ho na se etapia but se wo yam eje ku na se e ba no eti edro a eti yeta di ma e ma ni pa no mo no won me edro e fo no akọ e fo no apatesi okay apatesi obi was ni de ni back within the bar onu akọ hot apatesi a na akoda din eti ye wo enu a bibidru a o di shepherdess na ni pa no mu a e be to ase bo ye rough na se eji e be to so emu a en na e fa na di se operation bim na pa akoda ni case 5 so case 99 oh bida case 99 ona mwana oshu a wa hemu nya pufu se ya kametuwe kemi obi a ayese pufu na ma hemu ayese we fa se di bo no echo no en na fe na echo what you say ni nyina yo bibidru ho ma sister eye djuma okay eto ase awon mama da fo bia me nam na ni dia ba no otisti achi ata na me ni kaka o se ya oti ka kwa o useless wo ka no ka we be ka otu ka ma yakọ ama oma me ko to we bre no insa e bre no ata na manya apetachie o me ko to we o de mo brand bi e sana ye okay sa alomo ibi so entimi ye den entimi mananjo mo ya kakra ba e de ka de e be fie ata na me nye sofo kwae wo etino sister sena yewra Mahama oni Burkina president your mind the angel or Burkina for angel bofo oni ni namuno abrante wo vision e ma Burkina fo abrante no ono akasa eye nro e wo Burkina omo akasa on be yuso Burkina wa etika se mo di be ala se ma obisa mi na ke esefata se ka yewra Mahama e be bie sa company bo Ghana ha na ya fa bibi fo mo ya bibi dro na mo ni die kasa mo bibi dro na ano na ba ye djuma no ni ye do ma ye de
aye adwuma na fa wo kesa bem because only part in the money pana say na wo kesa mo na droka ho e do no wa hi abafu no etimi to ase e kwa na samba but wo mo be duru a nnuanua no anuanom na tu ya na se sen message ba on nya atin on nya say ya oni bio mini aba say ya on nya bio e so ene no e di pad na ko yo ba yes ya di man chani say papa bibi duro wo ho ma e ma oba nya ne message na se me kokko on timi so hwie mu no akola o che okọ school na so o nya ne message na se na okay e di pe kwa mana on timi so mfa nchro gise okọ Daniel na so ko ne hostel e koda eti ye be stresse ya ye nim sa ne ma we no ye na bot ne be chekire na aban no hu ne gira bia e fa mai ma ete na no se be tra ka se ye maami a obayale ye vice ya obayale na jing ye mom pai man na erade man recover baba me no wenyi mom ba na eti ni mu aso ba time no empie na emanya so faso because ono no yo ba ono dem say oba nya message sa o house no ba fim ebi e kasa tia sa ade mahama ko ye na ye ma be da ekufado before na obefi ekonwa so no woni mi no so ye uno no ye odi fo ye den se e ma no ko we ye yere no ko we ya nesi fo na omo ba hwe ye ma mo we no omo di condom mema condom e ma condom na ya ba o men enro se o be so banyima unu ukubada no musedru no ne di nnua o sa dua na o mo to be dro no aye de se bema kote no da me kan ye hu gise me kan ro sa won sa bia na me kan no o mo to be dro no e be su se me sase na nia o mo che ma no we no e de se me sase na o ko che me yire se me tukwa na se me ni ho a on fa sa bia o na se me ko do kote adi a o fa de we e ko se na se odi fo ne wo kan die eno no enye aban ebi oye yo eno e ya de wo ho deda se ne eminimu a wo uyoba na se ma ehwe me bedi madanse se wo ba bia wo ko we onyem na ko antenatal e ya de a midwife fo no ene wo cheche na afi family care ne family planning so ye wo department wo so mo ba eno be ye cheche nti sa de de e ya de wo ho deda ada ye chere se ne use condom se ne ema ye hye ebu akwa ye hye ye wo ema no eja pade no wo ho na ye de ma condom no ahye de akire se ne be na bo ho ban e de fi ni nsem bi a onye prepared ho ye yere mu ko we no mo si aban si nurse for say aban si onisika eti omo di condom no emre ye aban na eche e nurse for na eche wo omo si aban e go for the see te twi ni yo o ba ko back for come akwa bontin ko bisa na be re ya se be jane ma na ofie ne e go for the see na aban ni sika for awo eti mu di condom ko ma mu kunu mu na me ti me to condom ade me ho ba de say na me ko se condom dadio na aban wona je me ba e ma mi ana sa by the HFSHS and you know by force so what the condom ma me yiri say onu ba be she onu ma condom na me so me she me ma condom na me ne da mo ka che me yiri say so person ye family planning mo ba ya mama aba mo me be sa me say me jitu mo na se me jitu me na mo ye ne sa de ne wie na e do na jo na se ye da ho a na se me yam me ya me fi ya me ya me so me nim se me ya ko ye family planning so ko we no ni o mo ko che no we no no eti ni nyina ne se ye ma ye panyifo no mo hu o mo gina bia ne mo e mo hu se isema mo de be campaign no mo make sure say e be ye djuma okay what does here
mo make sure say be adwuma na mo fa say bi nya campaign wie na mo ba dane adena isema mo kan mo be dane no emmoa oman no emmoa nyina ema mo dwi om ko o mo botom hu bo mo dwi om mo wo man om wo park no so ko mo de wo mo no o mo dwi om ho first Mampenia 120 days e wo Ghana so far ohu ne sen oni ne ministers ni bi share chere say obia any clear ne assets o ma time frame say se dru ho na wo fa wo ne clear wo assets ne dey say wa no wa yi wo afi na ban ni ibi kra ka say sa asset declaration na ye wo Ghana ha no enye asset declaration because me could declare me assets a e she brown envelope ni atare ano na me dey akọ say me e dey ni wo say dey ni wo bi anim na so ka me hu ye ka wo declare wo assets dia oh any that go that me see hey ya frame say be gender minister e fam to gender na no enti me ko gender ministry ho me assets am wo before am be ko ministry ho no me wo dan baako me wo high home mensa me wo slippers menu me wo tade 6 me wo mobile phone baako me wo handbag 2 na me declare ni nyina na obi ehu enti na se me free office ho na ye sign ko hwe assets no na ebia me ko na me dan ye baako afi me free office na be 4 years ya pay me dan na ko ye nsia me handbag e say baako no afi ko bi dan baako ni na kwa handbag ni be hu se ene wo ba no na wo say wo free ho ne ma wanye hwe e pay na wo je ni ade na titifu ma ensisi so but say ye declare asset edition envelope ma ye mie so obi ehunu de fa so obi ani so menene ya adwen ana tu sa na say ekono ni many bi won ma ne kwa say public yesum okay what you say but say eye idea ya record ato because odi buy no ya tro ya record ato e dey step ato so say wo so wo car baako wo efie mienu ya step ato so say wonum sem enie eda ho aban bi ba no bo so be hwe wasem mu a obakofa saa wo letter na wo dey buy no ana so letter head no na ya kan na ehu tama obedi ade no wo be ya minister no nia wo so woni wo fi mu koe no nia wo nya ni enye yen na ese ye ti sa woni nyina ese aban baba be di ade 4 years coming no ono no baba be hwe wo wasem se wo be ya too much host no o ba o kita one o ba phone ere no to kita 3 phones o pay ebe tomato sa 3 phones na 2 na beka ba ko no ho na what I say eti aba ni oba be di wa de no ona so ba hwe mu na nye ya eti o man no na say ye mu sa de no 2 abana ye na famu de na ade abese ka abana ti meka ne say minister bia airport minister DC be airport as DC ese ye power ni pe bia on be ye follow up sa follow up no che say ya mo contract ana say wadwuma a wo ye no ogusu ye wo ko office pa wo tra office wo ye adwuma no ese ye hwe obu won ma airport minister no wakoda kasa na ni de abetra radio so bebe eso ye hwe busu ya waji ni pi oko etesi ye ti committee bi no mo ma adwen ana so mani endi sane ma na chi ebe ya mo wo contract say ko ye ka kwa bi skade di mo wo ko ye adwuma no okay skade nyina no sakai because ye ma contract baby ye skade be fa no ye be ti skade more than half asana wa apply contract no usa be ka sa skana eba no na o seka wi a e na skana di mo restaurant no untimi nye adwuma no rich e ma no so man ani no ni biara na wo ye biara bi na wa ye de waso le ko e dey say ye ma ye hu say ye de bibi sha usa say ya ye pa kofo bi no mu follow no mu die chire say adwuma di mo ene na wo ya na okay example like UCG boss e papa ni if I say new one happening if I say et UCG boss e papa ni ni ati committee bi so mo hwe na dwom say light of fire man egusu ko ana ajai odi for light of the night tina me kanu me say ye pa committee okay sa committee no o medi e kire wo na me che no ebi o ma duma highlight ye duma highlight
na ma yesi jibo so say adwuma na ye no wonye ne yie ohima agriculture officer I appointed as a minister agric minister no ye be je say o di fertilizer make afuna na o di sika make afuna na ekuafo me nimo mo pe a mo be ye adwuma no o mo ana oh eti ye di se ne we che be say ene wa wo ye minister agric minister no adwuma ye di mo no o nye se adwuma no because and ade farmers ni hia no o fa ma o e say you feel ni for obi a o so na di mu dro e be hye ho miama di nyina education minister how na jusu committee wo ho a ke be follow here say education na e ni go down no o go say ye adwuma no o ye ni ye e de ne go so education mo school down na ye ka say yes say gugu wimre mu no o ma wiye say na mo ka say nkwara no say o mo ko no sa 6 months bi mu no ni committee na die che say ye wiye school de bebre a akwara no kwa o mo ho nchiro mo na ani de hia okay what you see it is here committee na te na mitiwe eduma ma na me ye mo put ma say committee chairman member that me chairman here member there say mini post I say ba na make member there say mini post member say meet me by o ma pani o for me chairman committee chairman yes okay musu mi wata pa me di e kira kasa ala me abana me kan me nya adwen eno anu no di it is here pa committee for committee ne be follow I should say minister bia appointing bia no o ye na adwuma na say na your audit reports your auditors wo ya o mo ko aban mu adwuma nim ekokko hwa bra no ko your audit reports ni ade be say o mo deviate nothing na me di hwe free mo de musu kama mo chameka I will do it okay ma me Ghana okay na ya be say what committee chairman 99 ene hia me ye ntia o ka mo de mo chameka I will do it be je wo de wa botom ska na be ameye na say mo ska okay ana me pefi ba kwa be yusu kwa me body chewa ka o betimi ato ba ti bi da mbe make e kwa no minister kwa pefi kwa yusu kwa o timi to odi for easy the boss ni dia wo pe friend Julius Pepper na se menya name no right there e Julius Pepper na ne e kwa so ne minimum pa ya kan che ne se light off no de no kwasem ne se minimum pa some me no ka say light it me bu na ni press sa be 17 me see ne de dum kan ya ma no minimum pa ono die owo property akasa okay ma no owo property akasa ntono se ka say declare the assets me area ho kwa dan wa sie gu ho na nya minister yi wo okay dan wa sie gu me area kwa na ba ko bi do so ko o de ko ye se mo se mekon anye ya so do ye 2 bedroom apartment no ade minimum pa eti ni pa bi se no so so on clear on be declare wa ye ga pa me bregu ho asa na ye be put minister o ye o man o ti me area o ti botiano enyo rote o pasa me kana ni me chire ni fie ni house no mana ye di yonko mo ni ebe wiye no me last question me bisa na fie DS MPP for no kire se abra mampeni eba no enyo no kra na second coming omo de ne to Trump mo se Trump so second coming na so o hwe Trump ne wo ye wa America na o hwe ne Ghana mampeni wo ye yi a ase Ghana mampeni ni wodi agro omo de ne to ne odi nipa abo le di Burkina Faso mampeni Mohamed Fareh ho ne na no ye kra wa launch free housing e de Burkina for se be na wo mo a enya dan ennem no etu betwa e wo Burkina MPP for say NDC eba no mo kire say National Cathedral no mo yeti ase say corruption ne katanhye bi ehyehyehye mu nti wo ba obi a o ye involve bia no obechina to menu ye ba ko afei galamse ho nsemsem no NDC for me yeti ase say NPP for na kasa campaigns no NPP for mpanifo na kasa na nti so wo mo ba o mbe make sure so mbe chi mu nyina gu asat now ye nchi nipa ba ko bia mbo ne ko adufa ne ko to mu say galamse ya ekoso penimu we ka ho bi penimu we ka enkwala na MPP for no mo cheche wo no omo na NDC for so esan ba ye wo mo cheche wo America se bi chewo chichichi ni mu yera kofo obachi NDC panyifo nya na wantimi anchi obi a kopi ntama yera
Chachu Chikata lawyer Chachu Chikata ono kwa no etiki ku for time ansana edini ko jina court edini ko jina court kwa naka ye njeli no enye ku for ne ma order say if no ko prison straight that the lawyer ama ene ku for ma order say if no ko prison straight kama no ka stay no kwa on ko prison ye what I say so the prison in nature ko no if I so be na be mu amwa man no ye hu boni papa bi papa na di ti a edina ko to prison na TV Burkina president no as no balance efie ma Burkina dan ma Burkina for free no odi for how many years they say 3 years aba a betre ko nyaso o right say o ti bibi e bo Burkina what must say na ma Burkina for e bo no so bo say e bo no dimpa say e say ye ma ye dem o continue yes ye ko America Donald Trump e dey ade papa no ye ma America for Oba da be papa na America. Shake up or this America. Shake an any wa hin. It's American first. Any wa hin. Nonsense talk. Before no Africans no. Omo na mo sumo man no. America man no. Omo na mo ko platform. Asan America ya America. Bibini ko pepa bronitum. America na week ni aman ha kwase aduma America ho this is one ba say wa oni krata ko fie ko kroma nasa stock nyanse ni ene bibire mu amu eti ni John Dramani Mahama eye no onu kwa na buy 21 days kwa wa ya de kwa check Donald Trump yes wa ya de kwa check Donald Trump no me ka chiro Donald Trump no ko tra kunya so no e dey no ye ade ye say o attack Africans yo mo amuni any Africans the whole we say go the cat of your man ko na say o mo nyina fi o man ko a wo America for now Donald Trump so nya American o ye Germany ni of Germany Donald Trump of Germany ono ye ai be fu asifo no mo anonymous no say Germany Saudi Arabia ya mo visa anonymous na unima na apart from omo date na omo kana enne so ko Germany a so ko ye ko omo kasa no school ba oti Arabia kasa eboa etu mo visa ma na ye etu mo ya Arabia fasifo me kan ko na che onye se be mi tantro Minate na mino sabio ma kosku ando echesa ba ade anya kokko dia dom ni nyame nim no se re me kosku pa ka me ko promo o mapanyi ko wi die e boa Ghana do wanyo mo ye nyina mi hu no mo chire seriously e no o paso ko Germany a paso ko Germany a iso ko sua Dutch kasa ba se o jira embassy German embassy na o ti aigbe a Egbekasa na Egbekasa ye mo visa eti Germany for masifo e ya egbefo na wo Donald Trump wo ya egbeni wasi ya egbe wo Germany onye America ni nyame bo na se wanya tumi no America o pamu wo nuano mo se oni krata o fi hoko onko ni kro no ko ni kro mo wiya yali for na order in personal bibini ni ko pepa ne tomorrow no America de be sejumana se ne bi fu ni nyina fi ho kwa America fu no so omunye obi obeyama wo so mo de bebre no ma oba de omudimi nye owo na besi krom ho yale de owo besi krom ho odi for hodo de ka America asem e bibre mu ha ade na bi fu no omunye omudie ni yie na yen tina ye dem ni yenye ne enti se ne America fu enti me confirm Donald Trump me compare John Dramani Mahama ne ye ka Mahama say pad ni mo bie company abani bie company ma pad na enye Ghana pad company mama ne din ye ne Ghana pad company se na kwa kuma bie company bebregu ho a egu no na so ko ba bie Ghana pad company
eno afa Ghana for na workers no why adwuma no to mo ye adwuma no eno sa no aban na de push pad no ma school for e ya buy property na they say you say nipa ko na obi esa pad company no say okra this month you see ka dodo a odi be kra akoma school for next month obesa kra de akọ another month obesa kra de akọ and say what crack pad no ma school ni bia pad no mako 10 no for how many months? There's a 10 months. There be ultimate use we back obi won mo bridi pa o into the average never say 5 months for 10 parts. 1 month will be used to. What you funny say 10 months, right? Thank you. So 10 months no. But say Canada pad bio. To sika how dey crack. How dey be a company a ka we ye beton abani beton bi ama ma me phone bi. Sister, abani beton bi ama abani sika firi. Okay. Sa sika ni bia na wo say there ede ton ehuniama say there new pad. E ba sa na oyi aban musika e fa se me di shemo e ye pad na wo ye na wo ton no e no musika ni bia na say dey ye e say di masku fo no e ti na wo so masa tin ka jo se na ke na me no yo ma panyi a adwene so che omo na ye school na ya ti man kwa nu e kire se na ka me wie me masters na ka do wo show no Odi for wudin no e kira kwa me ni di fa me perfect 99 di no Yakupo shall be here. Yakupo come. But my family phone my friend. Oh 0550 5010 and 86. 0550 501086. Let you should be ababomu. Oya leo krata semu ababomu sem for the 499. But the banana so dia do. Na yema yewra Mahama chance say pad we yem be company. Na yenye Ghana pad company. Eno mo no sika na de be first appearance no. Ye bebri na ya ton ama Ghana for ma na ebi abetu biko. Na yetimi dibia ma school for free. Eno mo Ghana ye be fa workers bebri. Mama ba ye adwuma na bosu wu a sas kan bia e de ye no enu bia na da tiomoka e do be bo man no tenia wakra e de ma school for na popon shira ma no esi Odi for e das nya mi hwa won so pass e frɛ wonya abre e baaye abusua ye ne prophet 99 e na atwetwe enkomo no besrew na wagya wo comment e wo video no ase enya teni ni wo kai no so won na nya adwene a won so e kwan wo so wo be kyerɛ wadwen kama e wo comment wo e bre no so e ba be tena se na ya ko comment ni na mu na afi ma dwen kyerɛ mo de baaye no yesi ni nyina so koso e de amamu too much gh besrew se ni dim we mi subscribe to me so na de be on account se ya be ya come to mo ape obeti pro na notification no esu na wetimi aboso ho se na ensem no ni nyina esiti all the social media handles so for too much gh ho so o subscribe na wa like na wa share na afi wa follow o share no se na ebe ye na wo mienu so ebe nye bi ahwe no nye bi eti edi a meje so dark gold ye be sen share